Ütü gününen gündü Instagram страница быт көрәтчүләре, сәргәтчілері. Баргытын саңа үміт 2-нче сүлбе 1 сылынан Николай Михайлович Рукунов атынан киім библиотека өләһеттерін аттарттан әғаддалибет. Историяны жоннор оңороллар. Әңсиели хочотугар бәйләрін солларын истерен қалларан олар бұд. Үлеләбет үтüе жон бұдын. Bir дойдулақтар бұдын үйететейбітін салгы бұд. Аға дойду улуу сериитигер саха сериттен быһаччы сериге кыттыбыт 410 кыргыттартан, нам улууһуттан 5 кыз, 4 атын улустартан төрүттәх, ол рәри намы кытта жылгаларын колбаабыт, олохторун соолун эркәйетен остубут кыргыттар, әңсели эбебит кочотуттан ол сери ыар тыынын намчы сарыннарыгар сүген, ие дойдуларын көмүскә биттере. Олар истеригер бара Татьяна Идрхинская. Үле тыл бетерәне Ленинград блокадатын кыттылага нам улуғын ытык кехите Татьяна Кондратьевна Ерхинская 9-12 күнігер төрәбіте сүйіз сылын туалла. Аспы түйе саңатыгар тыхынчы 900 сүрбе 1 сыллаққа 90 торулур томоран тымныта түйен турдағына саха 1 сылас балағанын жетігер кыз оғы төрен ытан бебәрін бұл күн серігер әдәңе кәлбітін білер біде. Бу оғыбыт Дария Уанна Кондрат Ерхинскайдар ден көбөкөн нехелегер 1 сене кыанар ылга төрдү соғоннан төрөбіде. Иеле ағағатын үйерулері мұра суық улахана, оғылырын Таня ден аттабыттыра. Таня 2 састағар иеті Дария 4 туан сағын саңа ахан әрер әдерчі жақтыр. Сәтті ұйдақ қатсылжан әміске қандығары ұры жаңар ұлларан ағаяқ қонуққа ұлжан өлін қалақтыр. Ағата иелерін ұрылаттырары әрдәқ бір оғылақ улахан қыхын аннаны ұңыттарын ұлбыда. Онто кыха әмие ағаяқ қонуққа ұлжан өлін қалар. Ол әхейлігер аны Кондрат бәйді өлір. Onun kıra kızcan tөгürük tulaya қалар. Таняны улахан убая пут ийталар. Кені кырачан кехini иетин ағатын суақтаппат кына ийтер. Таня кыра дағыттен саяға соғы. Убайын пут саңаһын барбара ити сылас тапталарынан уғуттанан әрейі кахалғаны билбәкке улатан іспіде. Тыһынча 931 сыллаққа көбөкөңі мөлжөгөй денсерге оскола халлыбыта. Онно кырачан кыз оскола баруғын атыллан, олох кең сырдык артыгар үктенбіде. Оғо қара маңнайгыттан үйрәққа, біліге көріге тардығыта күстәғаде. Онан сылттан сыл үшігейдік өренен, 7 кылағы намыңа интернаққа олырын осколадын бітер біде. Тыһынча 904 сыл. Таня инники олоғыр қаннық едені ылан сөптәқ суолға турунарыгар қанны барын үйеренерін тұхынан кепсети турбуда. Убаяқ Жокускайга медицинскай техникумға кирен үйеренерге сүбәләбіттірі. Ол сайын Жокускай коракка Ленинградтағы Александр Островскай атынан театральный институтка саха эдер итчаттарыттан таланнақ оғылыр қомуян туспа саха студиятын терьерге саха сенит правительствата соруда қылымыда. Onun саха сериттен 30 кехіляқ театральный студия терьерге бұхарынан чуға сұрыйонлары керейен таланнақ оғылыр қомуй бұттыра. Намға әме тақсы сылжыбыттара Ленинградтан София Марковна Городецкая, онна бәйлерін осколаларға директорынан үлеләбет, саха сирен беллер драматур суруячыда Степан Павлович Ефремов оғылыры талбыттыра. Степан Павлович ол сағына саха театрыгар директорынан үлелере, кені Таняны сыйнаттан түспет ырығытын, үнкүйхітін білер болын, театральный студияға туттарсарыгар сүбеләбіде. 5 кыз туттарсыбытыттан 2 кыхыт албыттыра. 2 Танялар, Таня Монастырёва, Уанна Таня Идрхинская. Туда доғырдос бұттыра. Кенелері қатары үйраққа келбіттірі Георгий Борисов, кәлін саха біліліғ бәйеті болбұд Степан Тимофеев, артистка Анастасия Ларионова.
Татьяна Кондратьевна маннык ақтыбыта бар. Беги Таня Монастыревалын икке тибит. Төрөбүт түрүт сирбетиттен борбутуттан 5 сыл устата арақсар ырахан курдуга. Ол дехин болу бега самай күндүк хабытынан болбут. Осколабыт жетин аттыгар үйнен силигилен турар катыңнарттан талан бир барагайдарын анныттан бор кахан кумагыга суулан чымыданмар уктубутум. Өлүөне эбе устун пароходунан, онтон uuspуттан пояһынан аяннан Москвага тийбиттере. Союз тебер сүреген советский народ киен туттар баргай Москва куратын кинеттен эре көрөн, кинигеттен эре аган билер боллактарына манна иле характарынан көрөн сөктүлер мактайдылар. Атырбыт кыхыл болоssa тустун каман, мавзолейга Ленины, Сталины көрөн саңата суох кинилер жылаларын салгырга, народ иннигер театральный искусство нөңө ологу тупсарарга мекте тыл эттилер. Ленинградка эме пояһынан айынатылар. Тияттерин кытта 30 кихини наха чөйдүк көрсөн, суунаран тарааннаран, ахатан сиетен, опсайдарынан олоқтуан кебістілер. Оғылар бәйлерін дойдуларгар кәлбет курдук сананнылар. Институт үлхеттері истеңнек, ихирақтек бәйлерін аймақтара үйрене кәлбеттерін курдук көрістілер. Островский атынан институтка Советский Союз арас мұннуктарыттан театральный студиялары ахан үйретеллер бет. Саха сирин театральный студиятын олары қара маңнайгыттан үйректедегер кахаллан үйреметтері. Сарсырда 9 жастан күнүс 3 жасқа дери үйренеллері. Бастакы сылларыгар сценический искусстваны сихили үйреппеттері. Сыанаға қайдақ туттарға, қаптарға, қамарға, саңарарға үйретеллері. Үйректерин кеннеттен Ленинград керексебиллер исторический местелеринен экскурсияларга, арас музейдерге сылжан билилерин, көрүүлерин каңаталлара. Театрга, арас спектакльларга сылжан театральный искусстваны кытта сихили билселлери, онны өрүүтүн боско сыртыннараллара, уаннанар инники эреккелордоллара. Татьяна Кондратьевна Лебединое озеро балерка сылжан атырбыт Галина Уланованы көрбүтүн ологун тугары умнубатага. Советский Союз улуу ырыхыттарын Сергей Лемешов, Иван Козловский ырыларын истибитинен жоллогунан агынара. Театр кенниттен оголор кас билде спектакльлары ырытахаллар. Кенилер кере эйгетигер төбөлөрүнөн түспүттөрө. Сороктор төһөдөн уччалыы олус шөйдө билбетеллер туактан да иңнен толлон турбат жон буолан бирбиттере. Бары үрекке бейбейлеригер көмөлө сүйен нар 4-5 сыанага үйренен үйретер учуталлары институт кахытыгар могучая студияден тахарбыттара. Татьяна Кондратьевна 1904 сыл ақсынны ыйын қаханда умнубат ете. Бойга оғылырға қас бидейлергер саха сирин наркомыттан 5 мөхәк солкобай қарчыны ыппыттыра. Ыйайы институттан мөхәк сүрбе солкобай да стипендия ылалар бұттырын үрдінен саха сириттен етенні құлақан қарчы кәлбіте ұхылытчы үйеру ете. Оғылар бары наха үйербіттірі. Бұл саха сирекінелерге ағалы қахамнетін урбутын көрдірбіте. Onun oğullar doyduların tühen berbet kurduk, össü çügeydik ürenерге қахамыттара. Қаханда манны құлақан қарчыны елейлерігер тұтан көрбөте оğullar. Бұ қарчыларынан үшігей таңа сап ылынарға бағарымыттара. Татьяна бәйтігер немецкий ұхын қалттан сону, екі үрді қобылықтақ түйпілені, шерстеной от күйігі өңнәк костюмі атыласпыда. Ол курдук бейлеригер сөптөөх, сыыналаах, таңыстаах, саптаах жон саңа жылы, тыхынча 904 сылы наха жоллақты көрсүбүттері. Кенилер бары дағаны манны күчүгей таңахы таңдаликтере, onun үйрүлері мумура суақ улахана. Тыхынча 904 сыл бесыя. Оғылыр экзаменларын бары сетихиляқтық туттаран бастакы курстарын үйері көті түмікті біттірі. 5 айын сүрбе 2 күне басқығыня. Сарсылда 6 час сағана көрүдерге студенттар атақтарын тыхыттан, уанна саңаларыттан, Таня кыргыттарын кытта эмиске ухуктан келлилер.
Аан бастан өйдөбүттериден косторун ихинээҕи репродуктордара кабаргатыныга туттарбы курдук кайдагары ихиллер ихиллибеттик тугуре каржыгыныр. Өйдөөн истибиттере Молотов саңата, немецкий фашисттар серийлere бесыйын сүрбекке күнүгер түет жазка Советский Союзка серетийте суох саба түстүлер. Өстөг авиацията Каунас, Житомир, Одесса, Киев, Севастополь кораттары бомбалаата. Сери. Советский народ бары тулурдах болаларыгар, уанна бир кеһи курдук өстөг утары саасаадах тутан оксухалларын ыңырбыта. Таанялах ообахаллыбыт карактарынан бэйбэйлерин туохтан эри симиттибитти, тугу да саңарбакка көрөн турдулар. Студияннары баянны юрекка үйретен барбыттара. Онтон фашисттар Ленинградылары төгүрүктәбиттере. Сери сагаланаатын кытта бирге үйренер олаттара Гоша Мыреев, Исай Попов, Беллилях поэт Степан Тимофеев дойдуну өстөктөртүн көмүскү барарга санаммыттара. Онтон кыргыттар каалан тыл кытааны кологун жону кытта бирге үлелеспиттере. Бастан военкомат сорудагынан иккили болан ыалларынан бебеске туттарар ыар сорудактаак сылжыбыттара. Отыйын саңатыттан куарат тахыгар оборонны үләгә окопа блиндаж кахытыгар тыгынчаннан кеһе сырата быстар аня хабакка ачык жон күйе эстерүлетете. 2 метр дириннә окопа алын өттүгәр кайыр тастыры ломунан оран темир лаппагыларынан үһә брагаса тыллара. Ол сыржан эчейбит элбәгә аны өстөк пулеметунан ытылан өлү сүтү мәрҗи такса турара. Қаллаңа фашист самолеттара қалақтаға көтөллөрі пушка, снаряд, бомба стериттен сирт итерестире бағырбыт эбетер өлбүт жону сылбақ құрдық тегер болбыттыра. Балаған егер әме Ленинградка төннін үйрәқтерін сағалабыттыра. Көнүхін өренен, кейхетін противопожарный командаға кирен, уашарытынан жохурнайдыллара, ол быһыгар окопа кахытыгар госпиталарга жухурустубаға сылжаллара. Коргою сагаламмыта келеп бир киэкка сүз сүрбе 5 грамм, ол ата чарастык быһыллыбыт 2 быһы келеп, состава отурбаттан онна апилкаттан турар. Бирге вереме тоголурттан нахатчыктан жүдейен өлөкме ола өлбүте. Онтон аксыннига Таня Монастырьева барактабыта. Татьяна Кондратьевна кохун кыргыттарын кытта жөгетін көрө исте карая бөбейдеһе сатабыттары да кыйбатактара. Таня этет сине ихен делби катырыктыян баахарын барбыта. Onu uğursuzdan sımnata satıllara süreğe gıcır bolan күнтен күн мөлтен барбыта. Арай bir sarsırda sireye sırdabıt jөгетігер Таняға түхен жетіге сылжыбытын кепсәді. Иеті оғығыннигер олырын баттағын тараны олырыр үхі. Қайда қара иетін түхен көрбүтүттен наха астыммыт жетігер барын кәлбет күрдік санаммыт еті. Нөңгі күнігер өлөқтө өбді, кыргыттар бәйлері суян таран кыстарын қарайбыттыра. Татьяна Монастырьева жона намғалыр олыры, иеті медсестраннан ағата милицияға өлелілері. Төхөрі қомайақты атулар бар соқ маңы олыры Ленинградка артис өріғар үйеріне баран сери тұсудылыттан сорымыз олламытыгар. Кенелер ағыларын туық борыстуы боллағай. Советское правительство төһөдө едәңі лордор саха сиреттен келбет оголору дойдуларгар кайдак эмет кынан төннөрөркө жахал ылыммыта. Тыгынча 942 сыл олунютугар Ладашкы көлү түүннери суопардара опуттак кеһи болан снарядтардан мүрчү карчы туттаран быһыланы суох тыыннак туоран оголор суопардаргар кайдак мактаныяктарын билбетактыра. Салгы техвин коракка келен сан обработка барбыттара банникка сылжан суунан таранан сыла саһы ахан сирейдер сыртабыта. Онтон Иркутский коракка пойханан аяннан тиген ый курдук олорбуттара уанна же сенелан дойдуларгар аттаммыттара.
Дойду ақтылғана күстәға сүрдәға, жокускайга келен убайын пууду кытты көрсүбүтә, ол бүтіхі көрсүхүлер ете. Убайы сериге баран эйлә олығыхын сырды олығын толу курбута. Татьяна Кондратьевна түрөпүттерин солбуян кенени күн кыһылгата суох улаатыннар быт. Ленинградка үерене барарыгар икки нактаагыттан бирин туттан барогон оңорбут күндү кихитин үетин тухары макталынан ахтара. Дойдутугар келен баран жөгете Таня Монастырьева таптыр катыңын куухан туран, дойдутун кытта брастыласпытын кепсен, билеген намоголоро керестийлерин ситиспите. Татьяна катыңа диен көрөллөр истеллер, карыстыыллар, караяллар. Татьяна Кондратьевна келлим соғытығын диен кохоон суруян, тыһынчы 999 сыллаах эңсиели кыһыат ыамыйын агыс күнүгер бичээттетен тахаттарбыта. Келлим соғытығын. Келлим мен соғытығын былырын батчаларга, куухан туран сыллаабыт, тааннябыт қатыңар. Келлим мен соғытығын, курус саннер санаабын, эн намчы себирдәккар ағаннаран аары. Келлим мен соғытығын, бира сырабытын, фашист үлтүтөптөрбүт бомбатыттан ордоммун. Бұл группатаға болбат, жорой народ санатын, 900 чоқонуктақ, состақ, уаттақ обрутчу. Тымна қалпыт бігіге, өлбүттері үгістер. Кере жүйгем Таня кыз сырдык тыына быстыбыта. Укпутум мен сууламмын, катын борун конюгар, үтүө кеммит керехете, өйдөбүннүк болун диен. Түлге курдук о арай, өрөйүнен тагыстар, Таня борун аттыгар, бир этинник катынмас. Эти курдук сери ырсыллары мэхейден саха студияннарын артыс болар ыра санаалары толпатаға. Арай кинилери кытары үйрене барбыт, соғытоқ Анастасия Петровна Ларионова, кендики артыс үйрегар үйренен, артыс идетін бағылан оғылар ыра санааларын толорон, саха азысыр үтүөләг артыскаты болбута. Татьяна Кондратьевна дойдутугар келен баран 2 сыллах алын сүйе класс оғыларын үйретер, техникуңы үйренен, үйренмит мүлжүгө көбөкөн ағыз класстағы осколаларыгар учуталынан үлеләбіде. Бөтің нехелегер библиотека себеті сейнен үлели сыджан, өз быбарға нехелек себетін депутатынан талылан нехелекке әлбе ғырыттақ үлені ыппыда. Татьяна Кондратьевна Едрихинская сүйсағын туалар. Татьяна Кондратьевна 1942 жыллақа Ленинград блокадатыттан төннен келен, 2 жыл устата учутал курсуар үйеннен баран, 1944 жыллақа көбөкөн начальный школатыгар учуталынан анан бастагы оны 3 класстары үйенедер. Ол оннук учуталды гиден нехилек активын кытта, олата билимге фурунзу нехилегер, мустаннар, сөбіләннер, жону сергени-сергерсиден тугара турорбук кейден сөбеләһәлләр. Онны оңонкону турорарга тикирер. Прокопий Прокопьевич Едрихинская бәдәле күн дөйөржүт бухатырден оңонкотун турорарга белемненәлләр. Бул оңко сценарийин Татьяна Кондратьевна бәйті хуруяр, онна сүрін оролдары кем ылды көйер кыhtақа бардығыр үлдерелләр. Сүрін оролга күн дөйөржүт бухатыр оролун толурар эбит Едрихинская Павел, күн дөйөржүт ағатын оролун толурарга Егор Герасимович Оглобковы бортайы этеллер. Ол гынан баран оғоньортон толланлар баран кепсетпеттер. Татьяна Кондратьевнаны ән бараңын толгын ылынларын ән кепсеттилер. Аны бирге Татьяна Кондратьевна желергер диен аргын аллан кепсетен чей холорон. Жөгөр бейі клубка мустамыт оланқа турорары гына бұд. Күн жөгөржүт бұқатыры бежәлі оланқотун. Оны сценарий хорулунна онда бияха ән кыттын дуадир. Күн жөгөржүт ағытын оролун толорун дуадиен ыйппытыгар жөгөр оғанжар үйөрүнден сөбілер.
Кыттан бөҕө буллайдии, бары да сэргэхсиэти биттиир. Дьонтон атын оролларга налырдаан убайа винокура буйбаанка сорук боллур оролун Барамыгын Егор Васильевич күн жөһөлжүт агатын Оклопкоп Егор Герасимович күн жөһөлжүт иетин оролун Барамыгына Ульяна ал лук масичитин Барамыгына Маша абаһы кыыс кыскыйдаан оролун Анна Барамыгына абаһы бухатырын уотуутаакы оролун бежайле бейте толорор болар. Де олонхону турарыларыгар манна сценарийдера үс көстүүлээх болар. Пьеса сурулдар. Татьяна Кондратьевна ыллартан американская куулары комуян onu жакталлар бу оролларга кыттар жонларга мээрейден таңыз сап тигеллер. Бу катырда таңыздара көлүмүлдес болуктаах диенлер Татьяна Кондратьевна намга остолбойга тиен остолбой тахыттан Темир банкалары комуян аалан манна Фрунзага сууян сотон көннөрөн бухатыр таңастарын наха чөйдүк ыраактан кылбачыгас болар гына үшөй байтык килейден сорготун тиген үшөй байтык оңостолар. Аны бухатырдар туттар тереллерин, сектерин, себиркелерин оңорорго эрге котурдары, алтын чайниктары, таастары ыланнар оны олору көндөртөөнөр туак бар бухатыр туттар терелин бартын үшөй байтык оңороллар, оңостоллар. Аны генеральный репетиция курдук клубтарыгар турорар күннеригер манна туамага бөрөлөкка кытылга олорор жоннор атынан каленнер же клубтарыгар спектакль көрөкөлөр. Жонда кэлбиттеригер же оролларын наха чөйдүк толороллар. Бежайле отутакы оролун бухатыр оролун олоп тахыжаттан ыстанан кийен ыллан тоян бар битигер кыро олор куттанан ытаспыттар. Аны күн жөһөлжүт агатын оролун Боротай толорбут Егор Герасимович аргыйын аллаан сыйы соғыстардан ыллабыт хайдара кии истен барар курдуккына. Я инне итиндик олонколорун көтөрөннөр нейлектерин жондора хайгабыттар. Ол кенниттен катырыкка, модукка баран көтөрөллөр. Ол хыджыбыт нейлектери кайгылдар. Онтон намга баралдар. Намга баралдар я бары үлелерин үлелен олох күнүнен баран эргиллен келебиттендер. Түркөн жойдук үлели оксоннор де күннәга хылыктарын бартын бериен барандар. Ол сағана коккос сама түйі үлектері боллайды. Я бары олорондар телленнер де туаққа баралар намна. Намна баран көддөрөллөр. Оны же намна салаячылар келен көрен барандар кайгылдар онда коракка кирин дебиттер. Оны бежайле ол сағана биргежире бит. Кайда бир сөйлөп бит ахабакка себекке туруктары ол бир коракка бардакпында ким бир сөйлөп битин хаты айден иннегенен аккастынан төттөрү коракка барбак болар сөйлөгөндөр төндөн калбиттер. Бу манна бу Татьяна Кондратьевна бу окуну турараргар сыймайдагы жондора оролларга аттарпы жондора оробуна наха шөйдик оролларын толорон анябыттар. Онна тылларын, өстөрүн бардын наха шөйдик өреп битте. Бәйті бұллағына мен шөйдік ыллабақпын дейін хана қатырыққа тақсан онына кемияқа дәй аймағар. Қатырыққа аймағар тақсан, оны тақсан баран попо митрейдәққа тақсан әдет. Мен болын қоға әмея ылдықтақпын, оғынан баран мен көйен шөйдік тойбақпын дейін bu Mitrey Popov kimi ıngıranılar diye boşağı Vasily Popov'u ıngıranılar. Onun için boşağı o kiyeni bu kendini ıldırga toyarga üretir. Onu tükten bu Tatyana Kondratyevna naha şöyle kılaktan ıldır bulur. Onun için bu oku turarıgar bir yaka kumülöspek kiye elbaktir diye bir olsağına
Ол да кенники дааны, Татьяна Кондратьевна, onu hanatigar bu min bir doydulaqtırıbın, onun kohutarbın, öyen kinler, beylerin kemleriger, ondan bu aybıt ayımlıların sığınağa kururan, jonları sergileyen bilinler bitken jollaqpın diyen beytin kirsiler. Татьяна Кондратьевна Гуляев Михаил Ивановичтен чурапчыттан төрүттәэх партийны үлэхиткиһиэхэ керген тахсан аҕайах сылолор буттара. Кергене ылчан өлбүтэ, онун икки кыры уоллаах каалан оҕолорун бэйэти улаатыннартан киһи кара оҥортообута. Я очень благодарна судьбе за встречу с очень удивительной и прекрасной женщиной, с моей свекровью Татьяной Кондратьевной Едерхинской. Татьяна Кондратьевна была очень начитанным, умным, разносторонним человеком. Она очень многому меня научила в жизни. Ну а то голодное время, что она училась в театральном институте имени Николая Островского в Ленинграде, она особо не любила вспоминать, как-то вспоминала тяжело, с каким-то внутренним волнением, иногда со слезами на глазах. Очень много рассказывала мне про своих одногруппников, друзей. Рассказывала, как у ней на руках умер самый молодой и красивый парень, Чусовской Гоша. Умер от голода и истощения. Прямо ложку с какой-то жижей наподобие каши сцепил крепко зубами, сжал губами и вот не могли разомкнуть, чтобы вытащить эту ложку, так и умер. Было, конечно, тяжело это все слушать, и она так рассказывала прямо со слезами. Она также рассказала, как умирала ее подруга, самая красивая девушка на курсе, Монастырева Тамара. И подруга, и землячка, тоже девушка из Намцев. Все, наверное, ее знают. Как она перед смертью рассказала ей: знаешь, Таня, мне приснился сон. Во сне я побывала дома. Как хорошо дома. Мама сидит у камелька и шьет. Отец сидит рядом и что-то стругает. Как тепло и уютно дома. Да. Ну и также Татьяна Кондратьевна вспоминала и своего педагога, еврейку по национальности, Евгения Исаевна Липковская. Она профессором была у них. Вот, и потом после войны они долго общались, переписывались. Впоследствии Липковская Евгения написала книгу о якутских ребятах, студентах театрального института. Книга называлась «Цветы на холодном снегу». Вот, у Татьяны Кондратьевны была эта книжка, но потом кто-то одолжил, так она и потерялась, не вернули ее. Вот. Татьяна Кондратьевна очень любила читать, очень много она читала, любила особенно исторические романы. Вот любовь к книгам она привела своим детям и внукам. Наши дети благодаря ей очень любили читать. Выросли буквально на ее интересных рассказах и сказках. О Татьяне Кондратьевне можно долго и бесконечно вспоминать. Каким она была удивительным человеком. Была очень хорошей портнихой. Всегда с любовью всех обшивала. И детей, и знакомых, и внуков. А какие она пирожки стряпала. Самые вкусные пирожки на свете. Я до сих пор пользуюсь ее рецептом. Всегда была очень такая подтянутая, с прямой, как у балерины, осанкой, с мягкими женственными манерами. Такая очень интеллигентная, скромная. И так как вот она сама шила, увлекалась шитьем, вот она себе и платья шила такие модные, красивые. Вот, и меня тоже учила. Учила всегда, как вот надо ухаживать за собой, следить за собой. Вот она мне очень много чего дала в жизни. И всегда меня назвала ласково дочей. Миногом Люба, Минкыгом Люба.
Вот. Я очень благодарна судьбе за встречу с таким прекрасным человеком, с моей мамой Татьяной Кондратьевной. Никогда ее не забуду, всегда скучаю по ней. Ну и стараюсь побольше рассказывать уже своим внукам, какая у них была прабабушка. Да, была? Да, прабабушка. Вот. Ну и уже прошло 6 лет, как ее не стало, но мне, и не только мне, и детям, внукам до сих пор ее не хватает. Театральный институтка үйренмет Ленинград блокада тыгар кыттыбыт, оны серилеспет, саха студентларын туһунан бу институт преподавателя Евгения Константиновна Лепковская, светы на холодном снегу, тымны хары дүйөр себеккелер денкенегете, тыгынча 900 түйет, саха студия тыгар үйренмет Георгий Борисов сырдыктан караңга денкенегете, тыгынча 992, Исай Попов ауняммыта хороллар эстиби тереллер денкенегете, тыгынча 994, они защищали Ленинград, икки тыгынча 3 сылларга бечәттенен тахсыбыттыра. Тыгынча 915 сыллакка тахсыбыт ветераннар актыылара кинегега Степан Тимофеев Ленин коратын көмүскелигер ден актыыта. РСФСР народун үйрәгәритен туйгуна Россия журналистларын союгун члене Зинаида Алексеевна Тихонова, Татьяна Верхинская туһунан кепсир, кенелер жылгалары иннилеригер этеден статьята Далбар хотун сурунал 2 тыгынча агыс сыл 2 нөмергер бечәттенмите. Татьяна Кондратьевна мен тыгынча 972 аха. Амаңдай көрбүтүм тодета колсу намар тосколатын 6 сыла болар эте. Онна белемнен үйле онна урут осколага үйрәпмет выпускниктар леле ütüçütallar тустарынан оголарганан кәпсән болар эте. Мен онна 9 классыла әчтінен ләбітім. Оғылырым боллағына отан нам ортос колатын ақсыз қылағын бітер-біттер. Көбәліттен, бүліттен, өлі құматтен кәлбіт әлбі оғыларыды. Онна бейді класс час бұл бұтығыр. Татьяна Кондратьевнаның өрді бүт. Күні блокадаға, Ленинградқа қайдақ олар бұтын, сылы бұтын туынан көпсәвіте. Сүрдәқ өнірік көпсәнеті оғылар, онаттан ұлатын әрір оғылар, амаңдай істеннер ұлықанмық сой бұттыра бұйлақ тод етеқа ол Татьяна Кондратьевна лақ сақа студеннара театральный институтқа үйрен айланмар түвеспіттер сәли ағалан атын күтті Ленинград күтті артаққан қағытыр күтталар әвет онна госпиталларға тиен санитар қалылар бомбалар түстіқтарына ол бомбалардан диялер омаялар олары умыр оралар әвет оннаттан диялеріне ғыттан әме көмі пол бот оғылары көрдағыстары әме көміләннер ичігестерге хорағар балы ағалар әвет Оттуғанна очоларға блокадаға халықтыра дейін бір бұғы қара кілеп олар әвет. Оннаттан дәңкәрі әті қапыстамина. Оттан халық олақ мәлтіқ. Иннегінен студияндар бәйлері дағаны мәлтен бар біттір. Онна бір саңай кірі оны асастақ. Сашы дейін олар асықы олар. Өлен қалбыт. Онтан Татьяна Монастырева, Таня Монастырева ден бірге өрәмет күға әме мәлтән ұлақ кәлін
Kannada kıyan sıcıvat. Kohugar olan duvarı olur bulan kalbet. Ondan Tatiana Kondratyevna ilitigar kalintiyen pustan kalbet. Onun kine Tatiana Kondratyevna ite blokada na asputun kapsavite kolavura mihadagan soğuçuva buta todete kamin beyem ol uçutallı minniger alta ulen kara kora koyra mitim ulen karat oçato atnan ulenin ortanak ırdana atnan Goslartiyon Üniversitete şüphetiyetin hince studiyennak umkukan nitten ulakan hince tuppe üniversiteka min химическая факультетка yöğretmen kimikten iden butum. O günden beri hatta men Leningrad ona Tatiana Kondratyevna ve kapşabitin kurduk. Naha şöyle kuarat. Elbette müze var, elbette tiyatro var. Uluslararası bölge İtalya arkitektorları, Fransa arkitektorları toput. Uluslararası hediyeler barıta ona tonton herkese de kolabora Allah'a kültür neyder. Ona men bir güveremet olatlar var. Hediyeleri kadar hediyetim. Ondan bellerin urukko hediyelerin en kardeşkaların kurtarar bir sakrebiyen ne diyen ol var ete. Hediyelerim kim askalar eteğin ona seri verimetir ölbükler diyen konuları kapsi. Opsiyonel Leningrad'lar olsa NATO ol bir hensette 6-13 yıllarga onu kiyaka kapsavetler ete. Ol hemen Tatiana Kondratyevna kapsanın işten varamın ulakanlık soybutum. O titinnek ondan titinnek tuğu asput ki bete dağın ölügarsan atigar duatigar ta bir ettinden yarakan bulva ikisi ettinden attan betin kүйhün kağın korduran ondan ya bile tergilli tırnakallağı di. Ol 9 kılahı kapsapit oğlanım bilgin ulakandan bulan turallar kolavara kılav diye yakın ava saka Respublika'nın ütüyendak bıraha İvani neken tiyeptiyen saka serigal bildiğinden suriyatçı bulan turartu kakının uçalı huriyar. Zaten net oğlar elbekter ol kapsantan öyden kalbıt oğlar. Kelin Tatiana Kondratyevna'nın kıtta tahin elbette bir sübüt tağdı dağa kine Frunze nehliyaga min ağam hem Frunze nehliyaga innevenan ağam min kıradak pun elbette bir estastak var innevenan ottan kine ağam tuğunan kapsir ete wanna kelin kemgati abağavat boratay okuloktar Yeborgel Asimovich olan kotun alan tayp atur diyen olan kotun komünitarne institutka tahar bittara ol tahariga Tatiana Kondratyevna miye boratay tuhunan olan aktı huri buta ol keniga var. Wanna belere kıvakatlar ol plakatattan erkillen kılem varan Tatiana Kondratyevna savaltatnan olan kohori buttar ol Suriyan tiyatranay spektakl kurduk turur buttar. Tiyatran onna olsa anna kılıkımda elbak olan kohuttar bağlara bitter. O kolumra ol becele var evet olan kokuttu wanna ol cügese bir cügese diyanatır abahavet uybanka baramı günler ondan edakmalanlar kıttıvıttar untuitaren bu namgalan wanna koraka killeren turaranlar Tatiana Kondratyevna mongnay gulahan nakarada wanna bir bitter diyen akbarete.
Онтон келин болдан Татьяна Кондратьевнан оскологолорга учаттарга ордок Петрова Матрёна Васильевна ветеран советин председателинен лирикамиге адактык сырзыннараллар эте, жоннары кытта көрсүүннар эте. Итинне оннаттан самый битегер келен ите нам музейгер иржеп тухнан панорама орбуттара ол панорама хыллытыгар Татьяна Кондратьевна эмие учаттарга кален бейтин ол он тухнан кепсян аспыта. Оннаттан биге манна көбөкөттөр жанаттан Матвеев Василий Васильевич Василий Алексеевич боланнар Румянцев Тимофей Дмитриевич болан курутун кинеха те барахниктарга тиян ордок екинигер тиян жетер тиян тағардалир хартыска түші әріңін әтібет. Оттан Татьяна Кондратьевна мен санер бұнан хүрді ақсымнағас біле Ленинградтарға майгынны қадағара есихеттен культуралақ киаға үшуэйсіғаннақ тоқтаны мәні онлық манлық туара мары тылары қағанда саңарба кейеді. Оннаттан тоғычы ғаспы күті ел болаққа мен кір олымын Татьяна Кондратьевна улахан сені ikкен сатаға аттыры бір мишалар бірге Оскола үйренметтірі, онна бірге баранлар Москва үйрене әддеттірі. Ол Татьяна Кондратьевна сені миша білген әте Бауман институтын бітер-біте, онна қораққа кәлен саға транснефтек астентіліктіға үйленеріктер жүгендік. Едігіддік. Татьяна Кондратьевна олығыр ыр кемнері астырды. Бәйтін кенниттен ұжур сетімін қалларын, оғылырығыр сеннерігер, қос сеннерігер. Сүбе ама терек болан жоғын ұхын жоллақ олығы олыран аспыды. Кенini тапталлақ түрөбіт төлбете, бір дойдулақтыра сылас істің тылынан ақталлар, саныллар, умнубаттар.